Reka nongere mbasuze mbifuriza kugubwa neza nshuti bakunzi badukurikira gatanu kuri gatanu muri mu mpande enye z'igihugu, wari umujyi wa Kigali, uburengerazuba bw'igihugu, burasirazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo. Reka nkomeze kukwifuriza kugubwa neza. Rero n'umwanya tuba tubagezaho amakuru agiye atandukanye aramutse avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, byaba ari ibikorera mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Urukiko rwisumbuye rw'akarere ka Huye rwatangiye kuburanisha mu mizi umugabo uri mu kirego cy'imyaka 45 ukekwaho gusambanya ku ngufu umukecuru w'imyaka 63. Uregwa avuka mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza. Yemera ko rero yasambanyije uriya mukecuru, ariko bakaba bari babyumvikanye. Ubushinjacyaha rero burarega Gasigwa Yasoni uri mu kigero cy'imyaka 45 wo mu kagari ka Cyerezo mu murenge wa Mukingo ho mu karere ka Nyanza icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Ni mu gihe rero ubushinjacyaha buvuga ko ubwo Yasoni yari avuye mu kabari yasinze, yahuye n'umukecuru w'imyaka 63 wari uvuye gusura umuturanyi we, amukurura mu rubingo akamusambanya aho abonye. Uhagarariye ubushinjacyaha akaba yagize ati kubera kumukurubana umukecuru yazanye ibikomere ku matako, azana ndetse n'amaraso mu myanya ye y'ibanga. Ubushinjacyaha rero bukomeza buvuga ko icyo gihe inyuma y'iby'umukecuru yahise ajya kumurega. Mutwara Sibo rero niwe waje kuba yakira iki kirego, hanyuma hakaba hari n'abatangabuhamya bamushinja ko bamubonye akora icyo cyaha. Ubushinjacyaha rero buravuga ko raporo ya muganga yagaragaje ko uyu mukecuru yasambanyijwe ndetse akaba yari afite ibikomere mu myanya y'ibanga. Ubushinjacyaha rero bukaba buvuga ko uyu mugabo Gasigwa Yasoni akwiye guhanishwa igifungo cy'imyaka 15 ndetse n'ihazabu y'amafaranga agera kuri miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda, kandi iki gihano kikaba kitagomba kugabanywa kugira ngo bibere abandi somo. Yiregura, Yasoni yavuze ko yemera ko yasambanyije uyu mukecuru w'imyaka 63, ariko bakaba bari babyumvikanye. Yireguye rero agira ati twari dusangira mu kabari turasambana nk'uko byari bisanzwe. Urukiko rero rwabajije Yasoni ngo ko avuga ko bari bumvikanye, akaba amushinja ko yamusambanyije ku ngufu, hari n'abandi bamushinja. Mu gusubiza rero yaje kuba agira ati abo bantu bari kugura isambu y'uwo mukecuru, noneho kuko yari yashyizeho ngo nzamurangire umukiriya, murangira undi utari muri abo ngabo, kuko rero twari twasangiye mu kabari, batubonye niko kumushyiraho igitutu ajya kundega, mwumve ko yari yanandeze bukeye byabaye. Yerekanye rero inyandiko ivuga ko ari y'uwo mukecuru basambanye, yasinyiwe imbere ya noteri, irimo kwicuza k'uwo mukecuru ko yamubeshye rero kubwe, anashingiye kuri iyo nyandiko agasaba ko yarekurwa akava muri gereza. Ubushinjacyaha rero buhawe ijambo ngo bugire icyo buvuga kuri iyo nyandiko, bwahise buyitera utwatsi. Uhagarariye ubushinjacyaha ati uwo mukecuru kuvuga ko abeshyerana ntiyabivuze bari gukora iperereza, ntiyabivuga mu bushinjacyaha ndetse ntiyanabivuga mu rukiko haburanwa ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Na n'ubu rero ntahari byibura ngo abyivugire, bityo iyo nyandiko rero twe nk'ubushinjacyaha tubona nta gaciro ifite. Ubushinjacyaha rero kuzana iyo nyandiko kwa Yasoni byafashwe nk'aho ari igitutu cyashyizweho ku mukecuru kugira ngo yemeze ko yabeshye, ari nabyo byatumye iyo nyandiko ikorwa. Yasoni rero uregwa nawe ati njye nta mugore ngira, nta mwana ngira, none se ni njye wagiye kumushyiraho igitutu kandi ifunzwe? Ahubwo ubushinjacyaha ntibwemera ko uriya mukecuru nyuma umutima nama wamukomanze akiyandikira ibaruwa avuga ko yambeshyeye, kuko n'ubusanzwe ntacyo twari dusanzwe dupfa. Umucamanza rero yapfundikiye urubanza avuga ko azarusoma
mu ntangiriro z'ukwezi k'Ukuboza 2024. Gasigwa Yason rero yatawe muri yombi umwaka ushize wa 2023, arafungwa aburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, akatirwa iminsi 30 y'agateganyo, arajurira nabwo biba iby'ubusa. Ubu ngubu rero akaba afungiye mu igororero rya Muhanga, yaburaniye mu rukiko rwisumbuye rw'akarere ka Huye. Ngayo nguko rero nibyo biri kuvugwa mu karere ka Huye ku rukiko kuri uyu mugabo uturuka mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo. Njye mwumvaga rero yari Gift Mura nk'ibisanzwe. Iyi ni Mura TV mukomeje gukurikira 5 kuri 5. Turashimira mu mwamaze gukanda subscribe, ni igihe cyiza cyo kuba wayikoraho utarayikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu by'ubutaha. Makuru yacu nakagaruka, reka duhure mu nkuru zacu z'ubutaha. Turabakunda cyane, ciao ciao.